Waramutse neza ikaze muri amakuru aramutse avugwa ku bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Kora subscribe niba utarayikora ubanze ukandeho aho kuri subscribe, kore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari Doha muri Qatar aho yagiye kwifatanya n'ubuyobozi n'abaturage b'iki gihugu mu gusezera Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Qatar kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2013. Akaba yaragize uruhare rukomeye mu guhindura iki gihugu kikaba kimwe mu bikomeye ku isi. Sheikh Hamad yitabye Imana ku itariki ya 12 Nyakanga 2026 aho rero yasize inyuma amateka yo guhindura Qatar mu buryo bukomeye, ayivana mu rwego rw'ibihugu bito cyane mu kigobe ayigira igihugu gifite ijambo rikomeye mu bukungu, politike, itangazamakuru, siporo n'ububanyi n'amahanga. Mu myaka 18 yamaze ayoboye Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yahinduye mu buryo bukomeye isura y'igihugu cye, agikura ku rwego rw'igihugu gito cyo mu kigobe cy'abaperse cyari gishingiye cyane ku bukungu bwacyo kuri peterole, akigira kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi bifite ijambo rikomeye muri politike mpuzamahanga. Igihe Sheikh Hamad yafataga ubutegetsi mu mwaka wa 1995, Qatar yari igihugu gifite umutungo ukomeye wa gaz karemano ariko utarabyazwa umusaruro uhagije. Umusaruro mbumbe wayo wari miliyari 8 z'amadolari y'Amerika gusa. Nta bikorwa remezo n'inganda zihambaye yari ifite. Nyuma y'imyaka 18 ubwo Sheikh Hamad yaguriraga ubutegetsi umuhungu we Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu mwaka wa 2013, Qatar yari imaze kuba igihugu cya mbere mu kohereza hanze gazi itunganijwe, ishoramari ku isi, igihugu gifite itangazamakuru rifite ijambo mpuzamahanga ndetse kikaba cyari kimaze kubona uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2022. Icyerekezo cya Sheikh Hamad cyari gukoresha umutungo wa Qatar cyane cyane gazi nk'urufatiro rwo kubaka ubukungu burambye no kongera ijambo ry'igihugu ku isi. Ntiyashakaga ko Qatar iba igihugu gikize kubera ingufu gusa, ahubwo yashakaga ko iba igihugu giteye imbere mu burezi, ikoranabuhanga, itangazamakuru, siporo, ubuvuzi n'ububanyi n'amahanga. Impinduka za Sheikh Hamad ntizagarukiye ku bukungu gusa, yagize uruhare runini mu kuzamura imibereho y'abaturage ba Qatar. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe amafaranga igihugu cyinjizaga yavuye mu ngufu yakoreshejwe mu kubaka amashuri, ibitaro, imihanda, ibibuga by'indege ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Nubwo abaturage ba Qatar biyongereye, imibereho yabo yarazamutse cyane. Mu 1995 Qatar yari ifite abaturage bari munsi ya miliyoni 1. Mu myaka yakurikiyeho umubare w'abaturage warazamutse aho kuri ubu barenga gato miliyoni 2. Muri icyo gihe byabarwaga ko buri muturage wa Qatar yinjiza nibura arengaho gato ibihumbi 20 by'amadolari, ariko kuri ubu yarenze ibihumbi 100 by'amadolari. Guverinoma ya Qatar yashoye cyane mu burezi no mu buvuzi. Mu 1998 Qatar yari ifite ibitaro 4 gusa, ariko mu mwaka wa 2012 yari imaze kugira ibitaro 13 birimo nka Heart Hospital ndetse n'ikigo kizobereye mu buvuzi bushingiye ku kuvura abakinnyi n'abandi bakora siporo zitandukanye. Mbere yuko Sheikh Hamad yagera ku butegetsi, Qatar yari igihugu gito cyo mu kigobe cyari gitunzwe ahanini na peterole, nubwo cyari gifite ububiko bunini bwa gazi karemano muri Northfield, kamwe mu duce dufite gaze nyinshi ku isi. Ubushobozi bw'uwo mutungo ntibwari bwarakoreshejwe ku rwego rwo hejuru. Ikibazo gikomeye Qatar yari ifite nuko yari ifite umutungo ariko idafite uburyo bwo kuwubyaza umusaruro ku buryo wagiraga impinduka nini mu bukungu no ku ruhando mpuzamahanga. Sheikh Hamad yahise ashyira imbere gahunda yo guteza imbere urwego rwa gazi, ashyiraho imishinga minini yo kwitunganya ndetse no kuyohereza hanze. Icyo cyemezo nicyo cyabaye intandaro y'impinduka zikomeye Qatar yanyuzemo. Qatar yohereje bwa mbere gazi itunganije mu mahanga mu mwaka wa 1996, mu gihe kitageze ku myaka 15 yari imaze kuba igihugu cya mbere ku isi mu kohereza hanze gazi itunganije. Mu mwaka wa 2010 ubushobozi bwo gukora iyo gaze muri Qatar bwari bumaze kugera kuri toni miliyoni 77 ku mwaka, ituma iba igihugu gikomeye ku masoko y'ingufu ku isi, cyane cyane mu Burayi no muri Aziya. Izi mpinduka zagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu. Umusaruro mbumbe wa Qatar warazamutse uva kuri miliyari 8 z'amadolari mu mwaka wa 1995 igera hafi kuri miliyari 199 z'amadolari mu mwaka wa 2013. Ni ukuvuga ko bwikubye inshuro zirenga 20 mu gihe cya Sheikh Hamad.
Mu myaka ye ku butegetsi, Qatar yabaye kimwe mu bihugu byagize iterambere ryihuta cyane ku isi. Mu mwaka wa 2006 ubukungu bwayo bwiyongereyeho 18%, naho mu mwaka wa 2011 buzamuka ku kigero cya 26.2% kubera imishinga minini ya gaz yari yatangiye gutanga umusaruro. Sheikh Hamad ntiyashakaga ko Qatar ishingira ku kugurisha gaz gusa, yatekerezaga ko amafaranga avuye mu mutungo kamere agomba gukoreshwa mu kubaka ubushobozi bw'igihugu bw'igihe kirekire. Mu mwaka wa 2005 hashyizweho Qatar Investment Authority, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gushora imari mu bikorwa bitandukanye ku isi. Qatar Investment Authority yashoye amafaranga mu bigo n'imishinga ikomeye ku isi birimo Volkswagen, Barclays, inzu y'ubucuruzi ya Harrods i Londres, ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'inyubako zikomeye nka The Shard i Londres. Ibi byatumye Qatar iva ku kuba igihugu gishingiye gusa ku ngufu ibi gihugu gishora imari ku migabane itandukanye y'isi. Uyu munsi umutungo wa Qatar Investment Authority ubarirwa muri miliyari zirenga 500 z'amadolari. Al Jazeera nayo iri mu mushinga wahaye Qatar ijwi ku isi. Mu bikorwa byamenyekanye cyane bya Sheikh Hamad harimo gushyiraho televiziyo ya Al Jazeera yashinzwe mu mwaka wa 1996. Icyo gihe ibitangazamakuru byinshi mu bihugu by'Abarabu byari bigengwa cyane na za leta. Al Jazeera yashyizeho uburyo bushya bwo gutangaza amakuru, itanga ibiganiro bitandukanye kandi ikora ubusesenguzi ku bibazo bya politike byo mu bice by'Abarabu no ku isi. Mu myaka yakurikiyeho Al Jazeera yarakuze igitangazamakuru cy'igihangange ku rwego mpuzamahanga, bituma Qatar igira ijambo rikomeye kurusha ubunini bwayo. Al Jazeera yagiye inengwa na bimwe mu bihugu by'abavugaga ko ishobora kuba ifite aho ibogamira, ariko nta gushidikanya ko yabyaye kimwe mu bikoresho by'ingenzi Qatar yakoresheje mu kubaka imbaraga zayo ku isi. Ntabwo ari Al Jazeera gusa, ahubwo na Qatar Airways yahinduye Doha ihuriro ry'ingendo mpuzamahanga. Muri gahunda ya Sheikh Hamad yo guhindura Qatar igihugu gifite ijambo ku isi, ubwikorezi bwo mu kirere bwabaye imwe mu nkingi z'ingenzi. Igihe yatangiraga kuyobora Qatar, Qatar Airways yari sosiyete nto yashinzwe mu mwaka wa 1993. Ikaba yari ifite indege nke kandi ikorera ingendo nke hirya no hino ku isi. Mu myaka yakurikiyeho guverinoma yashoye imari nini mu kuyihindura sosiyete mpuzamahanga. Uyu munsi Qatar Airways ni imwe muri sosiyete z'indege zikomeye ku isi, ifite indege zirenga 200 kandi ikorera ingendo mu mijyi irenga 170 ku migabane itandukanye ku isi. Ikorera ku kibuga cy'indege cya Hamad International Airport Doha, cyahindutse rimwe mu mahuriro akomeye y'ingendo hagati ya Aziya, Afrika, Uburayi na Amerika. Qatar Airways kandi yagiye ihabwa ibihembo byinshi ku rwego mpuzamahanga, birimo gutorwa nk'imwe muri sosiyete z'indege nziza ku isi. Iyi sosiyete yabaye igikoresho gikomeye mu kumenyekanisha Qatar kubera ko yahinduye Doha ahantu h'ingenzi mu bucuruzi, ubukerarugendo n'ishoramari mpuzamahanga. Uretse ibyo kandi hanubatswe Qatar ishingiye ku bumenyi. Sheikh Hamad yizeraga ko ejo hazaza h'igihugu atagomba gushingira kuri gaze gusa, ahubwo ko hagombaga no kubakwa ubumenyi n'ubushobozi bw'abaturage. Mu 1995 hashinzwe Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Ni umuryango wagize uruhare runini mu guteza imbere amashuri, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga. Binyuze mu mushinga wa Education City, Qatar yakiriye amashami ya kaminuza zikomeye ku isi nka Georgetown University ndetse n'izindi zitandukanye. Ibi kandi byari bigamije guhindura Qatar igicumbi cy'ubumenyi n'ubushakashatsi mu karere, aho gukomeza kuba igihugu gishingiye ku mutungo kamere gusa. Ubuvuzi nabwo ntibwasigaye inyuma ngo bwibagirane. Urwego rw'ubuzima narwo rwateye imbere cyane mu gihe cya Sheikh Hamad. Mu mwaka wa 1998 Qatar yari ifite ibitaro 4 gusa. Mu mwaka wa 2012 umubare wabyo wari umaze kugera kuri 13, harimo Al-Khol Hospital, Al-Amal Hospital, Heart Hospital, Cuban Qatar Hospital ndetse na Al-Wakra Hospital. Qatar kandi yashyizeho Aspeta Hospital, ikigo cyihariye mu buvuzi bwita ku basportif n'indwara z'amagufa. Mu mwaka wa 2008 FIFA yagishyize ku rwego rw'ibigo by'indashyikirwa mu buvuzi bwa siporo. Siporo kandi yafashije Qatar kumenyekanisha isi ku rwego rwo hejuru. Sheikh Hamad yabonye siporo nk'uburyo bwo kongera kumenyekanisha Qatar ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2010 Qatar yatsindiye kwakira igikombe cy'isi cya FIFA 2022, igihugu cya mbere cy'Abarabu ndetse n'igihugu cya mbere cyo mu burasirazuba bwo hagati cyakiriye
iri rushanwa rikomeye. Kwakira iri rushanwa byatumye Qatar ishoramo amafaranga menshi mu kubaka stade, imihanda, ubwikorezi, amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Qatar yakomeje gutera imbere ku buryo yabaye n'umuhuza mu bibazo mpuzamahanga. Nubwo igihugu cya Qatar ari igihugu gito cyane, Sheikh Hamad yayihaye ijambo rikomeye muri diplomasi mpuzamahanga. Mu gihe cye, Doha yabaye ahantu h'ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Qatar yagize uruhare mu biganiro by'amahoro muri Libani, Sudan, Palestine, Yemen, Somalia, Eritrea na Djibouti, ndetse ubu n'umwe mu bahuza bakomeye mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bihanganishije AFC M23 iharanira uburenganzira bw'abanyekongo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2008 ibiganiro byabereye i Doha byatumye impande zari mu makimbirane muri Libani zigera ku masezerano y'amahoro. Muri Sudani naho Qatar yagize uruhare mu biganiro byagejeje ku masezerano y'amahoro ya Darfur mu mwaka wa 2011. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azibukwa nk'umuyobozi wahinduye Qatar mu buryo budasanzwe. Yasanze Qatar ari igihugu gito gifite umutungo mwinshi ariko kidafite ijambo rikomeye ku isi. Yasize igihugu gifite ubukungu bukomeye, kikaba icya mbere mu kohereza hanze LNG, gifite kimwe mu bigega bikomeye by'ishoramari ku isi, gitangazamakuru cya Al Jazeera, Qatar Airways ndetse n'ubushobozi bwo kwakira igikombe cy'isi cya FIFA. Icyo Sheikh Hamad yerekanye nuko igihugu gito gishobora kugira uruhare runini ku isi iyo gikoresheje neza imitungo yacyo, kigashora mu bumenyi, ikoranabuhanga, itangazamakuru, siporo na diplomasi. Mu myaka 18 gusa Qatar yahindutse urugero rw'uko icyerekezo kirekire n'ishoramari mu nzego zitandukanye bishobora guhindura igihugu kikava ku rwego rw'igihugu gito kikaba umukinnyi ukomeye ku ruhando mpuzamahanga. Hagati aho rero ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageraga i Doha muri Qatar agiye kwifatanya n'abayobozi n'abaturage mu gusezera kuri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, wabaye umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2013, yakiriwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku biro bye kuri uyu wa mbere, amugezaho ubutumwa bumwihanganisha kubwo kuburase. Itsinda ry'abayobozi bamwakiriye harimo umuyobozi w'ikirenga wungirije Sheikh Abdullah bin Ahmad Al Thani, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Sheikh Abdulaziz bin Khalifa Al Thani, Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani, Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani ndetse na Sheikh Jassim bin Khalifa Al Thani. Minisitiri w'intebe wa Qatar akaba n'umuyobozi w'ububanyi n'amahanga Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, Hassan bin Abdullah Al Ghani uyobora inteko ishinga amategeko y'iki gihugu nabo bari bahari. Sheikh Hamad yitabye Imana mu gitondo cyo ku cyumweru hari ku itariki ya 12 Nyakanga 2026. Umuryango we niwatangaje icyateye urupfu rwe. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ukomeye cyane muri Qatar wapfuye witabye Imana afite imyaka 74 y'amavuko, igihugu cya Qatar cyahise gifata icyunamo cy'iminsi 4, no kuvuga kuva ku cyumweru aho amabendera yose yururukijwe agezwa mu cya kabiri. Imirimo yahagaritswe mu gihugu cyose, yaba imirimo ya leta, inzego za leta ndetse n'ibindi bigo bishamikiye kuri leta. Nkuko bisanzwe bigenda mu muco w'Abayisilamu, uyu nyakwigendera yasezeweho ku cyumweru n'ubundi nyuma y'uko yitabye Imana, ndetse ashyingurwa mu irimbi rya Lusail riraho muri Qatar nyuma y'amasengesho yo kumusabira yabaye mbere y'uko izuba rirenga aho muri Qatar. Nyuma y'urupfu rwe, abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi bakomeje kohereza ubutumwa bwihanganisha bunafata mu mugongo abanyakatar muri rusange. Ni byinshi uyu mugabo yakoze bisiga iki gihugu cya Qatar gito kibaye igihangange ku isi. Natwe ni byinshi twavuga, ariko reka nsoreza aha mbashimire mwese twabanye. Wibutse gukora subscribe niba utarayikora, ukandeho ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.